Tak langkong bapak orang munduk ni pada benereng mati pak. Reng mati ni tak dendean siapa saya ngirim mak. Nak kenapa truk ada? Thank you Jo. Sip. Reng mati ni kan tak langkong. Minta muli je mulu. Kita tak bisa. Pada ni kan? Minta muli je mulu. Ni kamu bah pada liburan pondok kurang seminggu. Korongi pun. Mulai laku lemah lem tahu saja guys. Sopu juga ada ni. Cuma ni kan bapak. Mungkin inyai ban pindah coba abas muslim. Orang munduk pada bandreng mate salamate kasta sebagus kasta secuba kasta nak kena pesantren bila jadi alumni se alim kasta se putu kastaan boleh masih ni enggak ma min mayyitin yamutu illa nadima coba kanjeng Nabi orang mati sahabat boy pasti kasta ingkana muhsinan mon bagus alla yakuna izdada au zada ara apa kau lamba mata nambah ibadah jangan kok mapanan ben setia pada boy ni kamu alim gula ku keluar dari suren bangun jasa ni kan kok jauh saking ngebojengan bon lamba rot anu kok aliman bon seti kok waktu tidak iye wa in kana musian mun sejuba mun sebudur kan mun musian alla yakuna ista'taba aitaba wa aslah sya'nahu ara apa kok lamba yo mata tu lihat tobat jangan kok tak palanga setia nah kenapa duk sini ke kia ara apa kok lamba jok ngaji yo jangan kok tak budung hari ayo ngomong ni mon duk jong ambian sobong sila langalangin ambian sobong sa ano pas binian ambian magi bedering minta geluh jaga aja bu ibu ambian mon kun tako se kancing agulan di tuan nyon garam miftah ya tanhallu bihil uqad ala walam ya baca selawat naria guru tanhallu bihil uqadu burtos letale jadi kan lepas semua tali-tali pakelar dengan cengkok tanhallu bihil uqadu mana weh pakelar dengan ganceng tete bakona sabat ning kajuan setampor kelau capok solawat tanhallu bihil uqadu la pulang ya ikuti kata-kata berikut ini an-nabiyyu sakanal madinah Nabi itu bertempat di Madinah yang dulu berada di Mekah. Fazala anhal maradu. Di Madinah itu asalnya tempat penyakit wabah panas. Tapi karena Nabi berada di sana, akhirnya penyakit pindah ke Jufah. Wasarat mahrusatan bil malaika. Yang asalnya Madinah tempat biasa-biasa. Tapi gara-gara Nabi ada di situ, malaikat-malaikat menjaga Madinah di sekeliling Madinah. Akhirnya apa jangan gak bisa dilipat gandakan. Wa kaifa idza sakana qalbak pas katipun apa mon Nabi cekak bediatena sampean burtos magi kanjeng mula sama kan Nabi Muhammad kanton ita ambu saya baca solawat kanton kata ambu saya dekat dengan Rasulullah sirah nabawiyah diajarkan sampai berada di dalam hati kata masuk Gus Salah kencong ki Gus Salah ke Haji Salahuddin Munsif beliau kendo matur je pon ke Maimun Zubair jena ajunan gak nento kiai mapah potran ada alim eko terus andre mapah punya alim pun apa kiai pada bu je pon ki Maimun Zubair ari barokah nang kok nalikan qabil turwa menghadirkan Rasulullah kita bila lambat di rumah kami boleh pah kami boleh kan lambat kan. Bukan begitu. Artinya apa? Bukan berarti kita harus pah kabina boleh ngulang na ko biltur kan. Saboran yele kok ban-ban saya kabin tak ingatkan Nabi kok tak kok anu kok ki nyari boleh ingatkan. Bukan begitu. Ni ka tokar kepir mari dia. Gula matur ngani artinya apa? Apa saja yang menghadirkan Rasulullah di tempat itu barokah. Coba lu. Nabi Muhammad di Madinah ni kudu 10 tahun loh, Pak Bu. Barokan sampai mangken ikoras benuringan jutaan. Ikoras benuring jutaan sampai kiamat tak luang. Gunung ningi Jember ni pesak. Bahkan beda gunung gak ditemurono. Saya daerah Banyuwangi, terus Jember, Lumajang ni semulono bek elektronik benuring nong Rawong, nong Semeru. Ini kan apa mata paju?
Tapi Mekah nih Madinah beda gunung berarabu. Cek baju nah orang yang telah mau keluar telok juta telok dua. Ento sabun apa dah? Ya kan pun terkan kibur anu. Sabun apa dah? 16 hari. Anu biaya umroh 16 hari. Sabun apa? Sekitar Telok bolo. Menurut beliau telok bolo. Haram, mau enggak gulal haram. Gula hari namang kata sa pesawat harga 33 juta. Jadi ajunan 30. Mudahan ganto. Noro. Bah, kan Nabi semakon manasda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu kan gula kan yang dionceng. Jadi makin gula promosi. Kenapa nyaman piyetin ada? Bah, iya kalau umpian dia noro. Mafahim enggak itu? Mafahim. Ikutlah mafahim. Yang akan dibimbing oleh yang kompetensi keilmuannya tidak diragukan. Anda nyaman ikut mafahim dan murah dan terjangkau harganya. Ikutlah mafahim.